labes, namammo tayo dagiti kang runaan nga agbibiyag iti daytoy a drama. Isuawan sa bali, dakulas, wenno agilos, ken ti maysa alakay ani Ama Bubod. Insang bay ti alipugpog ni Kulas, ket ni Ama Bubod ti kaunaan a tao a nakakita ken kuana. Inyawid ti lakay ti kaslaag lang nga anambaan a parswa, ket impagarup dagiti kapurukan na iti tirad-tirad apudno anambaan ti imbaklay na. Nagpakaammo ti gangganait iti lakay, ket dita a pinanaganan ti lakay iti Kulas ken agilos. Ket ita, ituloy tayo atrabayan ti pannakigasang-gasap ni Kulas wenno Prinsipe Agilos iti istorya nga ingkam pinaulwan. Ti damo a misyon! Tampok itangal daw dito'y drama tayo ana paulwan. Alipugbog! Awan ni Kulas. Ay, mayatan ti iladat na iti papag di tasipi, iti rabi eh. Imbagak amaturugan, tatumangan ti rabi eh. Naturog na ta. Bueno, Nagungar kagaya man, Ama Bubod. ano yan? Maingilak iti gubat. Awan kikigtotak. Ngamita, ay, makikigtotak kan ka Kulas. Naglumangak, idi adda lumabas a tao dito'y balay mo. Atay, Sus, kat no pagsasaritaan da ka dagiti tao. ha? Ibagbagada ngawanan ti makan mo. Kaputa nangyawid kay tinamban. Anya? Mangmangan ka kano itinamban. Siyak sa tibagbagada. Awan! Tapagarupan da ngamin, anambaan, tinakita da ngayon, baklay ko, idi nyawid ka dito'y balay ko. Grabe da. Isuan naglumangak ay dada lumabas. Nasayaat. Hanggang, agure ka. Makakigtutmot at talaga kat dayta itsuram, Kulas. Kaya't ko ti agla nga pudpud no, akas kada kayo at tao, Ama Bubod. Wan hanggang, man nakabalin kamat ako nam. Baliwam day talangam. Oh, apaya mulagatan nak. Sapay nagdadakil dagiti matam. Ay, At numamamunak iti husto, lukatak ti panunot mo. Tak numalagip mo ti pudno alangak, akayat ko, asaan amaamuan dagiti sabali a tao. anya? Ha? Pinuyatan nak. Ket. Amokon! Malagip kon! Ha? Malagip mo ti inaramid ko, idiin sang putnak dito'y balay mo. Wen! Tipod-pod mo alangam. Kan timpanagan ko kan ka. Nga agilos. Kan... Ti panangtad mo kanya, kiti na idumduma akabailan. Nagbali na ka na pigsa. Ket kinabailak nga inyamper ti dakkel abato dito'y balay ko. Malagip ko aminhen, Kulas. Sika ti mangibaga, noan niya ti rumbang alangak a makita dagiti tao. Kayat ko dito yan balay mo ti pagnawdak. Kabayatan ti na ituding a panagtalinaid ko dito'y daga. Kayat ko, si kalang ti makaamo iti kinapod na may papankanyak. Kun, kayat ko,
Agbalin ka akadwak iti amin na misyon. Ay, nukas ta nga rod. Agbalin ka nga apo. Ket awagan nakmat iti apong bobod. Sige, awagan ka iti apong bubod. Ket tapnosan anambaan ti pagkitaan dagiti tao ken ka. Masapol nga rod ngaglanga ka. Akas gagangay nga tutubo. Ngem maiduma iti takder ni Agilos. May mayat no kastalat tati panagsaom. Akas lada kurkurang mo. Ay, ibagan to dagiti tao. Akurang iti pisita ti panagpampanunot mo, kulas. Sige, apong bubod. Baklayin na nga ruden, ah? Ha? Apa ya baklayan ka? Ipanak iti adayo dito'y balay mo. Narigat, no dito'y ti pangbaliwak iti dayto'y alangak. Amangan na mabagot to'y balay mo, no umay ti alipagpag. Limot ama bubod tagpadaya. Nakabaklay manan itinambaan. Ay, talagan sa ngagkabawon day ta alakay. Apay ngay day tanambaan asang kaibaklay na. Kumaron sakit diti pan nakabatibat na idigubat. Mapukpukawan turnos ti panunot na. Anyat kit kita ang ulit sa bundad. Ay, ni ama bubod sunay. Isublinan samot jay nambaan itinangalaan na idikalman. Allah! Kat no plano kag subli ije balay na. Kadumawatak na kuman iti ilaw ko iti bugbug kakanan ti baboy tayo. Awanen. Day jay man eh. Imbaklay na mutlang jay nambaan nga impadaya. Ayun. Ay, sayang. Jakmat nga min ammo tinapasamak kanya kiti kalman. Wen ngagpayso. Kinunam amapan ka ijay balay ni ama bubud idikalman. Tadumawat kay tinambaan. Apay adi ka nakadawat? Jak nga rod maawatan tinapasamak. Napanakagpayso. Ket nakitak ni apong bubod ngay mulog iti balay na. Ngam jakmat nakadawat. Kasano day ta? Jak nga rod maawatan tinapasamak. Tay dag balawak ket agaw awid akmutten. Anya? Umulitig. Pagamot na nagawid akon. Jakmat amo no apay. Basta nagawid aklatan. Ay, ako ray ka. Kamakanak ni apong bubod ulitag. Dawatik lang ng ginamban na. Nay. Hoy! Sunay! Nakadayon ni ama bubod! Amano di mon masurutan ti turunan na! Masurutak ulitag! Dahil man nay! Di na kun inkaskaso. Ay, delikado. Amangan numasalaw na dagiti tulisan. Ay, sarunok ni Sunay ka anak ka. Narigatan. Ay, day. Hagtay tayo kang makulas. Tayo na ako dali pogpog. Ha? Oray la matiri-tiran dagiti pinuunti kayo iti asdet na. Ay, tanda ni Jakmutan may ilangaan ni Kulas. Kapoy ti kinapaggas ti angin namang patpatay at kanfana. Ay, ako Diyos! Kanya ba ito'y na makikita? Ay, nasipakan tayo sa nga ti kayo iti asdet na. Ha? Magsardangan. Ay, hawanan ti alipogpog. Ayan, Nicolas. Ay, Kulas! Ayan mo, napok! Adak dito'y apong bubod. Iso ti lumonglong aw. Manipod iti ayan tinasip akasa nga. Ay, nagaburan kadag iti napos ko labulong. Ay, Jesus Mariosip. Ay, apay akas ta ti tsuram Kulas. Itaan na ka na yung baga apong bubod. May mayat tikas tingay tsurak. Ngam tikas la nambaan. Ay, on matiti Ay, talaga atao kan iti day tatakder mo.
kulas ka talagan. Daytay kulot kan lampong abuok mo. Naunat kan, ha? Simgar damatan. Imbagla ko ma, no sana kasta timiran. Katawanak mo, tapang. Maray awak iti buok mo. Kasla kamat majin mo. Kaslamat na pigkatandan anapit-pit di tatuktok mo. Hanggang ala, may mayat daytan kulas. Sa gaysayom to, inton makasubli tayo di balay. Apong bubod. Adda sumungad. Babae. Ha? Kay anak ni Purina. Mala, umay kan. Yam amo kay ti anak ni Purina. Kulas tinagan na apong? Apukom? Ay, uwan basang. Ay, kulas. Isa mamit ato'y balasang. Nagkapoy kan. Ha? Kasta ti isom ti apukom, apong bubod? Oh, kapay basang. Awan apong, awan. Ngam, ayan day tay nambaan nga imbaklayo itay. Dawatik langan. Ha? Anya ang baan? Ay, kwa, awanan ah. Awanan? Imbal lang yan? Ibagayo tinang ibalangan nyo tinakalaan apong. Mayat nga minday dya bugbugan na kanang ti baboy. At kwa, at tinasaya at apok. Ay, este basang. Sumurot kalangan kada kami ka Nicolas. Mapantayo, je oma. Tayalaan da kalangan iti kasapula manambaan. Agpay su apong? Wan, mala, mapantayo basang. Ilibak din ni apong bubod kulas. Kita mo, nagparagsit ang mapan iti sinabaan nga agala iti nambaan. Urayin ta kanon ditoy. Apay adi mo mapantulungan. Kakaasanak ni apong bubod. Di na kaya't ama ekaruskusak di tabakras. Nalupuyak namin. Sa bagay iti kasta alangam. Talaga nga wantig sa manya. Nga maguray ka. Apay kasta ti buok mo anak kapasgar. Sakit timirad iti murdong na kasla balisungsong. Kastuya talaga ti buok ko. Kas kala nagkalugong ti balisungsong. Ha, kulas, adda tulisan. Gagayin mo dagita? Saan? Tulisan dagita kulas. Umay kan tumaraitan. Mabutoy nga kadakwada. Ol, yan ka makataray. Mapintas ka babae. Saan? Bukwakan! Pangulo, di mo pukutan na ito! Di na kasit ka. Pagkakan mo! Umay ka! Kulas! Ay, kulas! Kulas, di na kita rayon! Maputong check at ma'am! Nakrot! Itarayan na ka naman! Kalakay! Ha, dagiti tulisan. Tangtangalan da ni Sonay. Hay! Ibatan nyo ni Sonay! Ano, kita nyo? Lakay kayo marayat! Ha? Maray ko kung lapik yung tutubo! Yung day tamat, laklak kayo dan kayo marayat! Slat daw, matlaing day tala kaya! Ay! Apong bubod! Ay! Nagbutong ni Kulas! Intarayan na! Ay! Bayamon da jata krot! Ay! Sakti sang winyo! Anya nga itigaway mo! Siga lakay! Umanaw kayo! Nudiyo kayo timadangran! Madangran ka daw! Sugat na sa ubo sa lakay! Sige, naglakayan. Adaywan nyo ida. No diyo kaya't apal suutan kayo. Asino ka? Ay, kita nyo kagada! Nagtayar ang lalaki! Kunamlan maingal ti takder na! Ang yung palsuot ti sarang ng armas! Ha?
Ay! Umay kan basang! Umadayo ta! Tama nga numairaman ta! Ama palsuotan! Umay kan! Tikan nawan na matak. Anday ko. Tikan digid. Saan ako na makakita kakadwa? Saan kayo ang makataray? Saan kayo na makalibas? Apong bukod! Ingkay agayab iti kakadwayo. Tay datagyo iti otoridad, dagito yatang tao. Sunay, agsaw ka. Anyat na pasamag. Takas ka lang maawawanan. Ayan tinambaan a kinunam amapan mo alaan. Inang, dagiti tulisan, natiliwdan. Wan, insalugan dagiti otoridad. Nabayagan nga ano punda dagijay. Natiliw damot laangan. Ni apong bubod. Ken, ada lalaki akarkar na titsura na inang. Isutin ang parmag kadagijay. Kasladyak mamati tinakitak. Ngam, talagamot anay matangak. Anya? Asino mat dayjay alalaki? Jak amo, ngam, natagtagainap kung dayjay. Di ka man agparbo iti istorya. Nakitak idin dayjay inang. Nakitak iti tagtagainap ko. Kat nasdawak. Ta isukit din tinagpakita iti dangranda kami kumandag at tulisan. Agam ang mangaw kan sansunay. Di ka lang matagtagari itay. Ita, kastakit din ti bagbagam. Ala, ingkakit isaganan di pagpakan tayo iti baboy. Tanem maluman. Ayan ngatan ni Agilos. Himbag tawan mamati kan ni Sunay. Iti inistoryana. Takasano? Kaslamot tan mapukpukawan iti limbong ti panunot itay. Adapay nang ibagang agbalan. Tadi na kanu amo ti sasawin na. Dakon nga po! Ay, umay kan, bobod. Ay na, makakigigtot ka, kulas. Ay na. Nalpasan ti parikot yo, dito'y tirad-tirad. May papan kadagiti tulisan. Ay. Dapay parikot asulbaran ta. Ay, sus! No dito'y tirad-tirad. Ado ti parikot dito'y. Kang Ronan, dagiti tulisan. Imbag tanay datagdan kadagiti autoridad. Ti may papan ijay bakit, ama nangalilaw ti sumarono, apo. Wan. Dayjay. May sapay dayjay. Adon tinatay anak talagkan kuana. Gibusanan ti panangalilaw dayjay. Isu ti isarunuta, apong. Ay, payapayanan. Di kumpay ni patay daytoy apukom. Kakabubudi. Asinaw, akaiban, aya, tinangipadawat kan ka, iti dayto. Ay, saan na kay bante apo ko? Kisay. Mala. Santigwarem kit din na ti sakit na. No di matlag mula gataon. Kinunam itay, anak katurog. Iso nga imbaklay mon nga inyag ditoy. Ngam, di matlag mula gataon. Dagiti mata na ti santigwarak. Ringi mo na. Ala, bukiladak man ladag iti matanan. Agmula gatakon? Ay, nagmulagat ang timusang. Abay ngay, pinuyutan naklang. Kasla, agtapawak matan iti angin.
Na, apa yan, kisay? Ah, madosa kan sa mutan. Ay, manjakaw! Ay, manjakaw! Ay, ipagamtiyag pa so kisay. Manglok-lok ko kakadilaeng, ha? Ay, manjakaw! Ay, huwag! Adaong tinalilaw ka. Gusto na kita. Manjakaw! Agsipngatan para kita. Apong, nagsimple, naglaka, nalpasan de problema. Ay, inaklon na adagos ti basol na. Ngam ay sos, nauda talmetan. Ay, kasanon na kulas. Inton makapuot, pagarupan ton dagiti tao, ana itayaban ti limbong ti panunot na. Di nan tumalagip ti alipugpog, anang paturog ken kuana. Ngumkit de, naimarkan iti muging na ti panagbabawi na. Isunton ang mismo ti mangidatag iti bagina iti otoridad. Kasta? Sumoko? Isubli na nga tadag iti sining-singir na kadag iti tao. Mamati ka pong bubod. Nalpasan ti duamis yan. Wanan niya! Maingil ka kulas! Imala ka kanyak! Duwatan na maingil dito'y baryo tirad-tirad! Maingel ti amin nga tignay para iti kinaimbag. Bueno gagayem, padaanan nyo dagiti istorya iti pannakigasang-gasa ti immortal a hero. Dito'y drama tayo anapaulwan. Alipugpog! Manipod iti tugot ti pluma ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti direksyon, Kirby Riliera. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!